ye nyo da ka kipok kirbiang wa kani ke building uman go kejing kerku nei benta untuk dukat ya kinong kre leni kiwa kre kani office henry nei benta yong ka sor jwa yong ibro ko wi nei benta kani office uman go ka thau ye chem ka thau ye phlu ye ki kejing mut ki wo pher nei benta wan ra ya ka te ka roi ka par bat kham tam ye ka khol ke jinger hapo ka sor jwa yong i MLA ka Jowai Wailadmiki Shylla, ubadairu Chairman ka Meghalaya Urban Development Authority MUDA, ulaple patba ya ka first floor building jong ka yeng trikam ka Jowai Municipal Board ha ka jiyalang ka balalong ha hall ka GMB ha ka skit hodiang. Ya kani ka first floor building latay hapo ka grant in aid creation of capital assessed jong usnam arajar arpuway hadu arajar arpuar ha ka jingdut ka basan fusan lakting ka. Wailadmiki Shylla ha ka jingkran ulaong ha kisnam kibaladap layo iba ka Jowai Municipal Board kalong kum kata ka yeng kabam trekam sure na kadaw kibabun kijing e kentup nadu ka jingbam dan ye chairman ka jingbam yo atulap testa kinong tre ka jingthot ki kali kit nyet bat kiwe kijing e henry day hadin ka jingsamti jong u ha usnam arajar khat phra bat ulabud din ye kijing e bat wat kilat kilinti kumno ban pendem ne pentrekam ya ka GMB. Ya ka lang lapanyat da ka Chief Executive Officer CEO Jowai Municipal Board ka kong DV Lingdo ha ka jingdan lang ki MDC ka GHADC ki bakan thop u evening teron u ailat boy u okto mewat lamen bat ki wahesh nong na kisnong baper ka sor Jowai bat kinong tray ka GMB. Lada Plie kisnem gudede yo ka Jowai Municipal Board daman go kam ka te ka office go wa dormant leni go wa emigo tang mem mereka. In the imi tangwa mem uman aktif. Tengah senyau komen yo yo kaptam heki por mo. Kamwa heki por kamwa dang ongon tu heki por mem mereka mo. Neba ile heki por chairman mem ki staff le bon yo yete jing em kam yo ki bon deki benai deki snem yo tulok. But la da pai chi keri le chibet da si đang hay por mình qua xã cút kỹ thuật này hao này đào to mềm tháo đó em rêu và si cái ri bắt cam ter chi bồn kham tâm mình chính to administration tengah senyau komen và hadir cái chim ti cái ông house nem arjar khát khra bồn đi nói gì chính nghe đến bây giờ chemo vô CEO hay cái tu cái por man đây cái làm cái kaman uthul la di open im lần này open kre cam man functional cái office Kunang kong ni ông yang ma wa to wa mem poisa la ong le kan ong le mem poisa tenai te dau te dem nei te ya bud din ya lai ti ti por rai ki issue he jing to urban department ko pa ye ka municipality por kun snyao yi ti jing e ha perdi wadang lai ti si ba no point of pandemic kan wo point of pandemic tem yo di ten ye te jing e yo de bud din teman ada nete teman ada kut ke pandemik yo he tu muslim de mi no tu ke jing yeki yong ke tu ke thau he tai mo ke jai teman mi ke tu ke jing yeki he tu tedem nete mani orang ya kulmar he di por tedem nete mi itu ki jing yeki mi itu jing e yo har kom he di por emi ten jing berkhat yong nga mo kopsar bakla atau jing ni issue Ông mà đi mà thằng gái tu mà đam gà li phải đi vô thằng the boy the đang lại mà học đi này ba em mi khajak bốn cái bentai rồi bốn cái guru berang ông yang ngajar lebak lah naik le khajak dalam berelection dengan ni kata orang kan isu yang macam Henry ngasnya kau nong mikbat kau nong yalam ngasnya untuk một kau nong yalam untuk ibu hoy yang ukurin deno yang kiban kicingnya đêm nay tê yêu tên như cái tụi chúng lai luôn đi thôi như cái thaoดูแพทย์ดูแพทย์ไล่ในวิธาวใช้วิธาวชาเปดเด็ดแต่ชามาหำกุ้งใจcáiจริงอย่างขี้ฮัดดูดับปอยcái issueโยเกาเป็นมันก็เชิญดูว่าวิแพทย์ใจรุ่ยฮัดดูเอ็มฮัดดูดับมีไว้น้องซอร์วีน้องมันดงแต่งาให้ตัว realize ว่าต่อว่ากันนี่cái issue yang cáiเช็บมีอีกเอาเลยดูDunga kau MLA dia. Du ke CEO le ni wo chairman le ni office yang municipal mi. Henry MK me kijing ye kereta.
nado na office wa pi kam yu hedge chnong le ni bu nong chong chnong gu pher tanai te daw kam we discuss hi kam da khanau chairman ni phin ni dongi wa nei kat kam man kat te ka process da lai chman ini wa de kam ye chong meeting ni he jing to wa lam feel le tai shi lo te dongi kan ha ni ga sen dan put de iaka ya kan ni ga expression of interest na Jowai put we de shi lo Henry one thap e one thap ini nei ba ong kwa gi le lang wa ga ya ga Jowai we ga shi lo te kam man kat te em di thau do offer gi bru more or less ka jing ya kalam mi unofficially the man go da biang go da the boy agai di thau le go biang takat tu to stang no yo execute officially the nete daw habi ulai kat kam di pendon the nete daw katum slam bu khut no ye se chi se the expression of interest ne ba have you follow the proper procedure ne ba ke ni man go kat kam go man very complicated le da baklai khajak bon ki bru ki wa kam man kat ni bakla khajak move live ki chupon Tene te daw chwa wan identify ka ka thau chwa le kam ong chairman ni ki public hearing em kam mi ki jingi tre na BOP na do ki wa het no ki nong chong chong ki NGOs le ni ki stakeholder ki wa pher ku pher tene te daw em ki join meeting ko daw khut lang ni wo pa ni ki jingi tre lang yong yo ro ki stakeholder nang wa yo yo ya ni ka lan feel ka man